Ajo emma kwaba enne nso otwedi ampo ye ho Nyankopon adama ode na watwi asan ado ye biewo mi Wo Case Anaa ene yaduru ho no ya fra me afia pokua nene ye ne lawyer fo a o ma ben se de da wonim no ene ye ba be kasa nene onim ye study biewa sum wo aduane bi a anajo kra de odidi enye nka wo nya drink bi no smoothie bi na nka de asi nchen no de ye good na wo sok no kakra o go up and down esanse ye ba be kan asase ho asem hwe asase eye japade a yedi free ya nana no mabreso ede mamma ekosi nana nkanso aso enti wasase obi so ofa masa e ma ne mfa se asase no obi so de akaka mensa beje a emfa ma no ene mi Wo Case Anaa ya be kan sem ni nyina enti wasase no se de obe register no esese o register no e kwan ben so na ade fa so abusua pani a wona na ja japade ede ma no so onhwe so no japade abusua pani opeso oje japade no boso ya be kan wasem woni be ma bi atena na moto asase sese oni na jai asase no wan dia asase no kura wa ye ho nkrata o nanso nim se nkrata e ye genuine ana se nye genuine ene Wo Case Anaa obeti asem ni nyina na obeti ase obi case ebetimi ebie wodi ano ya mra sese ane meto asom Wo Case Anaa ni abusia ya sam makwa ababio ya sam babio a ye mi Wo Case Anaa live ewo Adom TV so ya wazoye enti ha ya botai kese pa ne se be kyew mranim se de ba obehunu mra no na se be obi nkosisi wo enti se ye bia aware na wote ho na bia be ma no pese obu fa so ana wo oba no ankasa so wase de wo se wo ye ewo aware mu se oba no pese odi sisi be ma no a eno so mra wa kwan bibia wo ga na ha bia mra wa kwan ti hu mra no a na wada ho so no wahu se de be ya ubetena ubebo wabra no se de obi be ka no according to nya according from tiene ya samba mo akwa babio so wabje aba no wagye tata de aba ujade epie mu asaso ba na otie ka mu na otie na wo hwe no o phone so kra mo waya de so do TV no ato Adom TV so e fra me vim lady e fia pokua ne me ndolo ya fo kukudam ne ye beka nsase ho asem ye ti asase de ni hia ne se nsase ho asem yi e ya japade e sombo asase empro e bia me ka wo de onye sika fato jeep fato jaguar V8 ya ba wo de fato bi wo de fato ntoma kese duma ase ho ahwan ebe sey ebe tete so what ase but wo de to asase a enchiri ma beba aba beto ajapade no eso chekra no na afebo no ye kese nti asase de hia na ne kese wo no hu na we de ase ayi abura abusua no na o matwema nso a we ase abusua pani kwasi ata ena wo motwe manso na free se abusua pani kwasi ata wi ena abusua fo ya se na obi bedi na de so obi wu a na de se eje bi wu a eje bi tias na de foforo asi anamu nti onua be ma kwakubu nsam anya kwakubu nsam ba ko no we di onua be ma no so de kwakubu nsam so onye enti onye na wo motu ni di kwakubu nsam na ye na di ade ya wote akonya so na abusua pani kwakubu nsam na oba sa ni book long jai wo chen ayi efresa ayi lawyers ya wo Ghana ha chese won de bibia odo be famra kwaso bibia ne enkofa krata na book long won mebu abusua sa ase no ho nkonta o se wo mebu nkonta ene ode fa ode ayese nti abusua japade a enka abusua pani wuye ne yire ne ma se de be hwe wo mo ba bi o mbedidie ne awe lawyer ni nyina wato agu ana ono abusua pani na gi asase na boso na de ope ene wo ye no potem wonya asem keto akra nti wo mo ye yie na na wo abusua ni ba ko na wi na wo mo ye yie omuye na abusuafo ni hia no friends abusua pani kwakubu nsam we asase ne yede ma wona ano no bra ne bebu ho akonta so hey mfuma sem so me mobu akonta bia na omuye se ne ebe ya ene won wa ye meeting won be ye abusua pani kwakubu nsam na firi honom esan se yie no kro omuye ye no na abusuafo ni na be hia ye no ono ni right bia so be ka so omu hu content number 1 ye be hwe se abusua pani wo right se ye de asase ajapade obi wu a ya wo mo mbedi ade na bia nya abusua pani nko wo ho kwan se emra hye no so obebu nkontafa adidie no a odie na ana ana afa abusua pani ade asase ehye wonsa no ono so wo ho kwan se asase no obeja bo so obeka se bebu nkonta osimi mu nkonta a ewom sese kwakubu nsam ode ni suba mo ne na kwa ma wa ye se abusuafo no kohia no ma ye se wo mo ma no anya abusua pani bio mo mo ayi na firi ho nti ebebu san so ahwe se abusua no so wo right se won betimi akwa kohia meeting amma ka se ye yi abusua pani afiri wa abusua pani ni mu ana won ti meeting no ase ana ni nyina ne ye behwe abusuafo no ne ho na abehu se mra e wo ho pa se ga na lawyers na be che na ye hu ensem na ne
a lawyer for America say ye no mbebo enkomo wa wonim ye lawyer kwabna wusu mensa e wo emransem chambers wono wo ha ye lawyer de bia ye ne no a na ebo nkomo nti lawyer ye mo akwa ba say ene wasamba ke ho biom sa so na ene yenya ayi wodi America ni lawyer wo no won school Ghana ha wo school America nti wo hwe na wo ya rich kakra no a monya bo chairman kakra ayi lawyer Oscar Enuro Asante enso ewo ofi America ayi Massachusetts Worcester awonim wajani awo no -30 ene wo be share ene one ye bon komo nti ebe mo mmie no nyina lawyer ye mo akwa ba wo Jose na musa for sa na mute o se de sen kan konfo so ye yi o omani e ni pa ye da se waje penia no abeka ho eti abusuafo ene omu mienu ne ne ombe twetwe nkomo ne ahwe enti mama mu nyina akwa ba se de ofre boko de e pa chobi ba usa ho wajani snow no ho aka so tan kakra no ati snow toy no press bebi anko adwuma nkola nyina aka dem na wajani abesha kakra ye de epe so be ba so no wetumi a kire mra no kakra ti lo mama fi sha semfri o so na emusa mo na mo temra so mo chambers nko se emra sem ena mudi na mowe na mowesa sa abusuan pani asemi mpacho kire mu asa na baland registration so bi because eno nkofo won problem pa yanko abusuan pani ni de no ayi abusuan pani kwaku bunsam ya na abusuan pani kwasi ata awuo na wo se oje asase na boso mpacho emra ne sesen won se edikan no enchechim kakra abusuan pani ne dibre ne na djuma eda na so de eda na so se o ye abusuan pani a ona ada abusuan no o da abusuan no che se abusuan ajapade hye wonsem na nhye wonsem se fa ne di hye wonsem se fa na ehwe se obia benya ne chefa afin entoto ye wo abusuan no so hwe na atoto ntawantawa bi ba abusuan pani na tena se na solve problem bi e ho bia ayie ba abusuan pani na tena se no ayie sa kanene sa ne nyina da so na sana ye be ya e be use abusuan panyin no dodo na no me ba bia mfiri unze me di hene kakra da o sa me na me di hene wo mikrom o sa na wajai school nti ana ojai akonya no ona minim se utumi di akonya ma ojai akonya no se ne se wo pe entimi nhye sa aha ntimi jai to I see ewo he ewo abraso atwoma kwa ngoma I see minim da se utumi di akonya ma wo san da ne to se uso ya wo ka se uso yi yare owuo num ne ade enti e da na wo e be hye so se untimi se du ba bi na hwe a wo de ntimi a wo ja to wa ya de enti abusuan zo hwe a abusuan kuo mefa se brofo mi e be kan se subset abusuan da wo kakraka no fekuo wom ebi wo ho ayen ho sen no oba ba ko na ne na se pai ema na enum enti manum no asefo ena ka bom ye abusuan kese no de ya na ya nkofo ya muti gate ai enti manum ni na omo na no omo ne ka bom a na omo yi ba ko so na be ye abusuan ni na apen enti ye wo abusuan pani wo ayi bia nkranfo mfantefo ekosire mu abia gonjafo dagomafo sisalafo frafrafo ne obia wo abusuan pani wo Ghana babia emra no so ehyemu kan yekọ kan se abusuan ti obi begina baabi so ye abusuan pani a ye gine tum aha enti ba wo se ye di tumi ne ma wo se wo ye abusuan pani asa sanya kuo ni na fekuo ne be kan aboma yiwa ye se ufiti preocupe enya sa akra ye o force e fa hinchesha obi anso nti o se fekuo ni nyina na ka bom na o ma yiwu se una ye pese odaya no na afin ye de busuan japade nyina ahwonsa se hwe so na obi enya ne chefa sa net nti na ye beba ba akodo so na obusa so wo sa ho kwan ne so obeji asase no abusuan japade na aboso ana because obi wu ahunsa ya na nkra wa akire obi okọ yire o ma obi o yire no miensa nkra wo obehwa ne agya na abusuan pani agya aboso etasi nkra hanu etasi pa akrachefo ri bebre wo hanu ma yete ya se emfa ya ho bato bako wa kras na papa ko obi da na abusuan pani agya aboso na asase bi da wa nka se kro no ato ama bi da district capital kwa bepie na abusuan pani se wa agya aboso na ono asan owu a wode amane ma enti ya baba no so lo ya paso ba bi ofri ba no so free ayi sankware ya chi wombo a me free jamasi honso
Jamasi. Asante Mampo. Oh, I saw Nanampo for Chrome. People. Bipunum. Yeah. More Abusia Penny, was the only Abemaking. If I just said the minion lawyer, the Kankayan. Ghana half an na ye were Busia. A Busianing in a monsono. Ye wo. A Busia penny. And me must say a Busia be or her. Any penny, Busia penny. Oh, sir. And yes, sir. A bet. Emma Niema and 2 years, Ubecas a chaos. I was a Niema orderly. And your munina de Otumino, a share a bushing penny nonson, a bushing penny nonsono, a quami and son, and your first week. Quami and sano, did kind a Brunisi by election or appointment. I was your pens, you are 2 1 back. And go for free, said democracy in a day. A battle, a buy, and yes, sir. And sana Bebano. Near your traditional institutions, no mumrim, your tuaba. Meaning that Ya Antuaba so cry near Tuabana, your principal elders. And I say, a Busianum penny full woman when they share. And I decided Tuaba, and I say, Omuchusu, besides Sumesi. And I was for your Busian penny. And to say, Anya appointment and so. Secondly, you will be via your friend. Popular acclamation. And also, the parliament for question. Yeah. Consensus near Dana, yes, I wish you be or how be hono. Na obi or ha. Chesetinye bia ni ho the musronko. We yino ho. Obronisi the stark reality ni say. Ono na. Oye bibia to say busia penny nti by popular acclamation omutimi genitum. The tosumi ensa. Se ya tuaba ana ya appointi obi a anase anya no popular acclamation and the tosumi ensa no eni se senimienu no amaso a ye fa the oldest member of the family the wanyini pa wo mu no ne de na ye busuan pani enti de wanyini pa na no be ma na ye di ka de ma no ba be ma bi enu abusuan bi wo ha mo ntai ni mema. Okay. Na se oba bi wo ho no na ye the oldest a itimi the more ba no it wo afia pokuya sei na se abusuam ya appoint obi ya anya popular acclamation na se bema pani bi enu na wo na wanyina enti gofo fi se abusuam pani da bia wo so ye bema enye sanity obet media abusuam pani ma eyiye pa sanemra no good enti mpacho ye betimi ayi efren say abusuan penti say de kwakubu nsam de abusuan ne chese ono obedi ade o wanfa asase ama ene ye de ajapade ne ma no ene waje aboso nti nkora enyanka wo fi o mu ye wo agya wo mu ene ma wa afo no wanchechem say baba ko anam omu nyina waje aboso no ono de ne pe wotonton asase na wo mu se abusuan bo no aton okay eno se oye abusuan pani a asudie kese Eda also pa obroni say uneasy lies the head that wears the crown. Enti yadu asi enipa bi adu besi bibia no so ye sofo so ye dian abusuan pani no a lot of responsibilities are placed on your head. I see. Enti yadu bedi abusuan pani a eno nkyere say wo ho kwan say ultimate tonton abusuan japade decision bia obeteki bia no e was say principal elders no any ushia Bruni say the consent and concurrence of the principal elders. Enti wo ya busuan pani e no ma ho kwai wonye de facto leader say onko a wutimi take decision. Enti e basa no a abusuan no so wo e ho kwan say betimi akokot. Na ho an betimi akokot. Wo abusuan pani no Bruni say na wo the capacity to sue. I see. And near Massa no ba, say Busiano be cochiwa. Oh, no, Busia penny betting me as you protect it. Abo Japadia no by. Hey, I was a penny for more Ghana. One was a penny lawyer. Oh, yeah, you must lawyer. One was a penny a walk court to say, well, boy, Japadia home binder. Won't be. Ebi, but Ebi. I try to horse because I usher Yemra, your day, a year Juma or High Court now. Usher or Darfur Runai. Yemra High Court Emrana yede na oda for ru na no chere say nipa wo capacity also boy japadia ho ban wo
ebusua mu no eye ebusua pani sa so obi nso pese o su anase o saman ebusua no wo court a wo ebusua pani no ne be su anya na wo kan wo ebusua pani anya bete enti ebusua pani no nso efeli anase wanya na sede sa emrama hon kwan say the principal elders no so ebusua pani ni broni say when he stands aloof na ebusua ni property we na ni a principal elders ni bi e wo say omutimi e de court principal elders no so omu interest nti so omu nso anfa nko court any member of the family enti case akora wo mu a bia we di 18 years na bia wo papa di ade o ye de hye wawu ne ye de Japan na abusuafo na ye kana na na utumi de court once I we di 18 years now reach the age of majority no obetime de abusia na court na the court will entertain such suits court no be transfer ahwe if they are satisfied say ampa abusia pani na transfer wo to answer ne ho edi family niema no empanifo no nso saa ana say division tawantawa wo family head ne we ntemo a every member whether you are a junior member of the family or not you can institute an action to protect lawyer Oscar Enro Asante ana lawyer acheche mu mi kwa minim se abusuan pani fo se e wo mra e hye abusuan pani tu de ye cheche japade ana ye cheche dibre wo abusuan ya koje boso why koje boso ube ye be hia wo court na obi e wedi 18 years ana lawyer kan brofo kakraka no kan wo capacity ubetimi esu abusuafo no because nkra bebira lawyer mo tete nkra ha ebi ye nyanko mo tonton ade circle ene makola ne ade enye se japade ni fie o japade kakra wo na abusuan pani ni abusuafo na jiaboso na nkra ni di hia e wo circle ha wo mo da basa arehosem ahunte ba de onu oba ma kan sa na tie sa pepepe se wo hwe kra na akoto asase na ye papers nkrata ne mawa unze omo de share so say ohini we together with the principal elders empayfo no so san nti omo no enso wo to me say omo de beta abusua panyin na chi ana so ohina wo na chi na waton sase na watoto niema se ne also si toto I see nti pacho se yamfa say obi onye abusua panyin o na o say ye wo nkofo mu di ade bia wo papa wu na obi edi na de o maame ewu ni ama o maame panyin ana maame ketewa bi edi ade omo so ye de sa niema na hye omo nsa o di ade o na bia o maame store na ye de ama no ne dan na ye de ama no ye so na ehwe so ono so oje boso ana otena ho eye hwe han na japade ne say no so emran the same na emran eka de tie ne say eno ne sa no se o maame na abobranya na japade a enya abusua japade nya abusua japade eye o maame ene na sefo one ne ma ne ne kunu edia enti na PNDC law 111 ho elo ampacho de oka no cheche mu because abusua fo no so omo na be yi obi say efiri na ko maame we na edi ade o tu maame nie eno ne ye customary successor so on hwe nkora no na say japade a o maame aye ana o papa aye na wo wudie eye ne ma ene ne yera na ne kunu dia Pachochi law Bennett kasa because PNDC law 111 interest succession law sa na eka ade ba ko PNDC ene o ma na omo dia abusua wo ebe 25% omo wo mo chefa eno no maame ene o papa ti ase a omo wo mo portion na abusua kakraka no enso agibi eno no ya about be 25% ene be ko omo na 75 ne dia titiu edan a na otima ansa na wu eno de o yire ana se ukunu no ono obi amomuchi se dan ne ba ko pa o yire ne o ma dia abusuafo ni bi o debi kra nti abusuafo no yeso obi na ebedi ade a nipa na obedi ade sen o di ade se bia o hwe ne ma no so atoto ne ma eze bi obi ko ware a obedi na chi ama na efe nya se o na obedi de ede no nti omu ni chefa bia wom debi chefa na omu wo wom na ne de maka no na se ye dan ba ko de a ne omu mem kra I see ade we nkofo ni mo because say there ayifo adidifo no apart from abusua panifo na adidifo no so bu nkofo gum no nyasem keto ba yenko pani kwakubu nsam ye se ono ni se ni de no wodo ono ani tumi atonton nsase na wan kan che panifo because ono odi ade nti okwa o twa blog it o say o twa we fa we was me de boy japade no ho ban eno so eno no ni sa tumi na o se ototo ni ye na
te said the mekan before now abusua ni ma so obia o wombia enya ne chefa including krano abusua japade se minim se asante hihye mu no se bia odi hene na se ohwe abusua ajapade so a se bia asase na obeton a yechemu nan de minim no ha wankasa wo de baako ne de baako ato akonya no ye de baako ama oman no ne de baako ayempuntu nti wo na ohwe so eno ne nche se wo na odi sabi udi bidie na wo nini nyina also obia nya ne chefa but obu mra so se de maka se mra ho obu so you can take him on I'll bet me the na court be feel se de o be make sa pepe ti se de minu e kan se abusuan panyin ti ho na se so no na bo ade ho ban na omo ho ban a wa wo mu no asem no fa ho utimi take him on na de ne court I see na court e katini to size say abusuan japade na ahwe so na nya odi na nkakra ha say nkra ha efri osu even tema besi no ngwa tashi la osu gamashi latebi okoshi ni ade nyina ene kan kofo because abusuan no bebe beko bia si asumesi we won we yen shada nkyere wo say ni say but nkola na ewo mu no ko na abusuan no ene e ton asase no but na nkola so ase eya enti kola no betimi akoko say okay on betimi ateke abusuan panyin no na ya na nka meme de nka de minsusie ne say no asase ne de den on beton na nka asase ye ton a ka ye fa sika no say bia treasury bill bia ye mfa nto ho for that chinti because asase na ohwe so no traditionally baby am free there sa na ye no sa asase ahwe so ma ye nananom omoko ene nchiri ma omoba nye wo de nti nko ntimi nsa no nti sabi say kro na ato asase ne se obeton a oton a also this ka puduo no etimi ye bibia daachifo ema eba omo betimi ehu se ye nananom so bobra ana se omo betimi bibi betimi ahwe omo nti na ahwe a ye nananom omo wu na bi di gold hyehyɛ fam nya ade anya se odua ana se oto agu onim se daachi bi ne nananom beba so on de obewu ai na omo so di abetutu omo chi kama nti yan ya ba ne ye hwe ne ma so hwe ne yi ne anwe achi ma ya said the lawyer kan lawyer kwamna osumensa na otie ne ya san to aso bi ye guso a ye kan asase won ne beba ne aba behwe registration say asase ne kwa na abusuan ne be ye den ehunu say asase we omo dia ana say nye omo dia so ati ase ni nyina so ye asem nti lawyer kwakubu nsama abusuan pani o de abusuan no kokoto ono wasa enya kokudro e de abusuan no kokoto abusuan ne so omo friend so me ya account o so onye omobusuani ba ku wi no omo frɛ sɛ ene omo nkohia na asemi wo mo nka omo nkohia na omo nkoka ye frɛ no omo so omo manti abusuan pani ba ko ɛna so we die wo move sɛ de mo lawyers mo kan wo move sɛ n'adwuma nso ani nti entu na de so ɛna sɛ de wo kan principal elders ba ko so ofo aso ɔso nti ase ntu no de court okay obetimi de court sa obetimi de court but or the court na court no ebehwɛ eniema bi number 1 I do mbehwe say whether or not say mamenika na menka say the finality of removing abusuan penny no it rests with the family abusuan no eku atwato a ombetimi etu omo le betimi etu abusuan penny egu enti ekokota court no de di obehwa ne se omo fa kwa mpapa so but omo nkomu se omo no momu kwa akotu abusuan fani no nti e wo se yenya eno no clear se abusuan no otumi so osi abusuan fani ono so otumi so obetu nti so omo tu abusuan fani no na broni so ya agreed wanti ase no de bakota court no behwe se procedure na omo de tu no eye papa but nya court no de betu abusuan fani amomo. Number 1, court behwe whether or not there was a notice. There was a notice. Notice no sabro for nature saying. So the notice ko bo ne dan wana. Omo mani nya ne nteye. Omo bo na mane. Say before so ubetimi atu abusuan pani no. E was say o mani nya ne nteye. Say eda say ni say ye hia. O sa na de ntia ye hia o no. Eye say ni say why ye say. Obo na mane. Yen hwehwe mu kire say wadi abusuani sika o tonton sase o anya accounts ma obia enti bra ne be yi ho ano
tell say moma ne notice na notice no mu nso nti na e wo se mo ka botaye nti a mo frɛ no ama Flora de okenya we ewo mrem pa ampanifo nim because akra ha minim se enkran ha tituo ne se ka so anom ne ade se abusuafo a omodo omonim se abusuampanifo omo ho no ma omo tonton sase no emra hye omo so omo yes ade e wo emra hye mpanifo ne so omo yes ade ne kete de to so miensa so omo fro na wa ma you have to justify it. I say, who was your penny? No, what share unyanyina so be tia went to me ama because the bit me aba say, young fan say, your friend say bra meeting, you know. Ne be a family member be a year or customary duty, and I say, a marashal, or mamre, as soon ye say, as head of family, no me see obusiani. And he said, Nunti, that's went to me ama. And no so no intestacy womb. And the answer court ebeja to me say yentu obi mu no. This omo say we nu nyina. Omo edi so. Ebetimi aba say wa ma meeting no. But eno nkyere say because of so ama meeting no nti no. Mu betimi yetu no. Okay. Mu ma no notice, mu ka kyere no. Mu ma ni hu say no aye nti in modern day legal jurisprudence no you say right to fair hearing. Enti ye bi bia no. Your system, no, your traditional system, because Yabaka say, oh, say the other side, no man fair here, wogu no so. If you be natural justice, Yabaka say, because of say when yes, even in the Garden of Eden, before say, Yankupon, oh, Babe, Bu, Adam, ne, Eve, Otie womo, o si Adena, moye de moye. Omo opportunity momo ye dey omo yimu anu nyasa wanya ne sa principal elder bia sorry ya no makoye ku o abusia pani ye hwa o diska ye nka hwe nchire no ye tu no eno so ekobasa edinchichemu etiamra nti we di abusia pani no o case o ha say no ena make say ebe depend the burden anasa asudie ne da ono so be prove say number 1 omo meeting na omo ye no omo amama ne number 2 omo amama me krata na omo amama me message bi e kire say me ba say ni ye be discuss na ma bana mama no nso no ebi ana asuma si a me de hie we ni wawu ti na me ye na yi enu ti na me ntumi ama enti wono na wo say epuvu e ma court no say indeed omo amfa kwamfa so any true no. Ugusu awhwe me Wo Case Anaa ye live wa Adom TV so na nkomo na ye da wabusu pani wasase na wo okrom no wo papa agya pade na ogya wo no ukoko afuo no aburofuo sese kro na nyini aba beto no nti enya aburofuo biebi a wo ton a this assembly kra betimi age e de abombro e de amom kofo asase na wuhia enya ama ne nko enti yemra yasan emeto so me Wo Case Anaa ye behwe wasase no kra da baby wo be ye den a register mo amu send the questions ebusasa na wasase ane aton ma weni ne fa questions tembra ye nya boche musa lawyers nyina ma we ye me Wo Case Anaa ye wo Adom TV so ye san abasisi abio Mami samu akwa ababio me Wo Case Anaa na wo hwe ne live e wo Adom TV so se nkomo na ye de na wanya ensemusa fansa ase ho wabusia pani die wan kasa wo die a wo ne ade a send the questions bra na lawyer for kukudam e wo ha on be kire we nka ko lawyers chambers a ene wanye wo kra no anya 5000 yo obejo we see the free ye do mienu abetena o see the busy lawyers o muni o mo adaje enso ye de wo maba na ayi lawyer ye Oscar Enro Asante ewo ayi efrese National Labour Commission no asan ye lawyer ewo National Labour Commission no ankasa so ewo ewuku asabre law consult ewo tema nti wo a wo tetema no hia so obeba nkran wo fra mi amema number wakwa akohia no sanso ena make say lawyer kwabna wusu mensa ono so wo emransem chambers ewo nkran ha ntu tinkran ha eno so ba yebema wo lawyer obebo tie wasem no na ewo se wo de kokota me say mra wo Ghana it was abusuan pani kura ye won ho mra wo Ghana entra masebe
obi emebu kwasia kwaba otumesa na mbusa nua bema na o kyerem se ontumi abusuampani kwaku bunsam wontumi emfa abusuampani ne nkokot obetimi de akokot de but niam bi wo no ma wo so ye ehu adwuma ansa na court betie na asem ma obedi atum a otumi agya atum ye hwe se nsase no monya aka che dada so obi o wabusuanim bi a ohu se bibi kochew japade ye mo ho ban ana ya bon ban so ye ton adi enum ne ade obetimi de akọ abusuampani de so ode kọ no obia so wabusuanim betimi de na court se there be court na wo kọ no enya no kwan so se wo kọ because say o se court se omu no kwan so mbetu na de so ti se de me nu e kan no court bia ni ho e wotumi se obechusi asomasi ana obenten se onye abusua bi abusua panyin tumi a ewo ho se obi beyi obi se abusua panyin no eyo abusua nim okay enti we ni se no se abusua ni timi tena ase na nano a friend principal elders no mo ho ya ma ne notice se abusua panyin ibra na bebu akonta kire e na wa ma eno de okwa obedi fo na we no hwe circumstance na ayi ase o ayi ase ayi na tu ayetu apo ayakohye dem kakra na yesi abusua ye meeting no me yense nye ye dabi oh how we se obi tukwa obi ti nkokọ obi ti kofodua obi ti tamale didwa enti ayi ase nkwa no mbenye omo unya daje ontimi nye beye unya daje ontimi nye beye unya daje ade ne se beye dabi ndi beye kwa so unya daje se eye bansu yi a ozo unya daje ade ne se ti se de okana Nyankopon kra no otie nipa asan wo bunatan ohia Sodom and Gomorrah for niam omu ye yin na ya na da bia me ka cho most of the principles of law if we bible mu Nyankopon si form ba say wati bebre natural lawyers no natural wati bebre say Sodom and Gomorrah for di bone enso ono asi form say oba be he eno no enti na yenye here say ntum court enti we no enti pacho e ho no sense studia enti here say no chesen just court in fact atisem the lecture opoku ajma be the word itself no explain here say sikoka otie beka ye ntum the ohu ye na ka kire court na court be court me ka say lawyer me share lawyer no oni ge bi na lawyer me to me gonya court say me wo share me wo se wo share me na ntimi ga say wo share me say e bi a lawyer Oscar no ba be ka chem say na person court jim da bi o ka kire o ana ade na ote ye de na ohu ye eno na wo so oka eno nti na wo se kwaku bonsam bone a wadi nyina no moma ne notice a mo make sure say obi a wo se osi abusuapen wo sa to me no so obesi abusuapen bia afi mo abone charge oyina no na se ntas mu a na afi se de wa ye die ye jutum se abusuapen a enyeye entiko na se mo ko hia wa yi as ono kro ani ho untie na asem no rules of natural justice just say ewiase e bae no answer na ye hyehye mra atintim krata akra no emra ewo ne se obi nya asem a tie na asem ansa na obu na tan nti sa tie ma asem ye adwuma wa ahemfie se bia ye de wo kwa ahemfie se wato mra ho kra wo so ahemfie wa even in company law babia nti say multimedia akwa wunya asem o se tie wan ansa na ye sabe esa aboni a wadi nyina no ye de beto nchen ni aka se atemu a mubu ye no mo bu achia no nti mo ye beto ogu emra wo Ghana o pa aside of that so natural justice rule ni say untimi enye atemu ani e wo wa wasem so se me amenya asem me no enya asem e na ye ka na mabu ate me ana msa ye judge no they say referee awakoka the other team no these are the rules of natural justice nti also omutie na omo ema ne notice no say asem we ne pese no ka wanu yiye ne san ni atena se abra mpanyimfo also omo woni nyina ho ni ebetu na yetu no eno na ye kwan pa no no matter bone a wadi eti ene yesu asem bebre omi kwa mesua ne ma bebre na me ma me bako e wo Massachusetts no abosi efia me hia lawyer ya number ese konkofo bi onsa ase ne de enye bete kra nti lawyer mam samra ho na mbabusa se ye kasa abusua asase a eden ne ye betimi ede adanse se abusua asase because nkran ha ye wo abusua asase asomasi adamala chewe osu kinka we
osu alata Asante we na yaka bia ukọ Adam Nzema na ba bia esi asomasi abusua we abusua krata bi wo no ma abusua no be ye ai che se ya register aye we ye che se an asase we abusua ne dia na okay me da se never ansana meba ho no ye ka se abusua didi ka no abusua ye wo two types of families abusua mienu e wo Ghana ha ye wo the friend say matrilineal families and patrilineal. Matrilineal ne ye omu di ade ko omu di na ade ko omu maame ho maame side nti ufa akan areas na kwofo brunfo asantefo ekuapemfo omu no nyina di ade ko maame afem anase se de menu ayi kan wo fa fem ani o patrilineal no so ye extreme because you ma three northern regions na etifi epuye etifi atoye ene water region frau mantem omo nso di ade ko papa afem na nkran for no ga omo si patrilineal sa omo nso di ejade enzemafo di enade anase omo di ejade Sema se omonso ye matrilineal omo ya kanfo to omonso ka asante ne nti mfante akuapem asante bunu wasa ne ahanta wutu ne omo nyina di enade yes sanity na aka no so ba omonso edi eja ade nti e wo se eno no ye establish because e wu free ye mfa nse wo ya asantini a untumi nkodi u papa de na say u free u papa abusua mu a untimi ni ade wo ho ade de etu untimi nkopre ejapade bi ana say ye pe family head ana say pe abusua pani ana bi bia untimi nkodi ho but u papa ejapade de wo de a say de menu yi kan ye no u papa ejapade de no ye self acquired property of u papa enti ho no say de o chichiri mu no interstate succession law ebem enti no formula wo enti kura no se ufi abusua mudi ejade a untumi nkodi ahenie ne wo ma me ho debi nti hwe ekwan bebre so ya yete obi wa ha wakopre ahenie a nkru bebre obeti asi we won free ha ne papa nkra ha kwa na se bisi bebre nti eno nso ka ho na de ntawantawa bebre aba ti ansana kra se betimi allocate se ase no abusua we property no e wo so otimi establish se eho aha na udi ade na se uni ade sasa uni ade e wo ho a utumi kra nkobusa asase no ho asem ko se uni locus locus ni chese uni nyina so bia se e wo se chese wo nka abusua no ho nka ho o me ho emfa ho ko mi ti me nko me papa abusua me papa fra sante be kwai abusua fo ni nyina ni me but mi ti me nko nkodi ade ana mi ti me nko nkopre abusua jafade untumi kwa nkoka nchom se bia yie ba se munim se me ba yie ni ani ade nto bo a metua bi ne untumi nkoka enti ho asase sem ajapade sem ani ade mfa me ho ba me maame ehode na ko maame wo so na hwi ni wo so ani se ni na eno no bibi edi hode a you can't put nothing on something you be call your phone line so but o say before o be check asase na busua na asase no dey na o be hia we here say we register asase na won say and I was say abusua no register say dey ba beto wa obo say asase we ma abusua for say dey minu anu di kan ye no e wo say mutimi ye nkrata PNDC law land title certificate ni ade nyina mokọ processes mu e register abusua na asase no eto ho say dey be ya da achia semunti enti mo register principal elders head of family assign owu a no oni ho a e wo say mutimi nya ne sasesa de odi na ade na eno nso mutimi ye processes ni nyina gazette no sase ji so wa gazette ansa because mutimi nka say wa no keke nka say asase wi eyeye dia say mo ye registration near gazette in the family name say the stool lands nso ye gazette no say bia we ye Ghana ha ye gazette stool lands ye gazette stool lands ye japade bi ye gazette ye gazette ohene no ye komrem Assembly Press Ghana Publishing Corporation I see a gazette
see hina or hina of the traditional area na or ye custodian and I say on na assassination in sano ye gazette ni say wo ye chief na ye gazette assassin so ankasa any baby assassin duro ni demarcation ni bibia said the be enkofa boundary disputes me gusu ye case bi e wo do wenya ho baby Jackson report da omo demarcate ade no say one family omo de no up to 35 points ho ni nyina ya asase ba ko de if 35 ho ko no so ye asase fofo omo de ye before 35 omo iti akọ ana omo toma enkrofo a ho asem asore den enti say one demarcate ana say one chre boundary ni ye enti abusua bia wo so hu wasase ani ba bi e kopem da chia sente ye be ko ye phone no so nti pacho wo a wo hwe bia wo Adom TV so no pacho hwe wo phone screen so wo bon say numbers bi gu animu frɛ numbers no wo question bia abusa balo kwabro so mesa si akase asase we papa nkrata be ne nkrata be onua ne kakra ba nkrata be ne be chese papa se de ba wo a wo koto wo hini bi nsem no wo be unsa mpa o de we kyerɛ wo de a unim say asase we papa because asase on problem de ahomete pacho cheche bi o de na say ti say de na me kan me ba bi a me free ni si omo a omo di hene no dodo na omo na asase ye omo de na hwe a de odi hene no omo na ye abusua omo di kan betena kromo ho kane okay ebi ho nso omo kwa akon na omo timi edege asase no ti we ni na ya na history ho ebi ho a omo ko archives ubenya history no based on the history we timi dey register our lands say asase we ye nananom dia na afin na abamudin mu eno nti na akoye searcher abusua bi din timi ba say omo na asase we ye omo dia enso na de oton ama no nye ni din na ho no na ukọ akoto aye den nti hu ni say mento e wo say ohun say ebia eye abusua bi dia na abusua no mo yi portion bi dia mo enipa na oton ama no na de be dia dance say abusua na yi portion ama nipa say omo be krata say yen na ade na ye dia on the lands commission processes na bi wo awa enti maton ama afia meton ama afia no ya apply say lands commission ya transfer ma but omunya rectify ho but krata me ye say maton ama afia ne de e ho so otimi de kireo say ampa abusua we na omudin ho na abusua we na omo na atintim krata ama me say aha de omo de ama me so hu sa de Inti number 1 unu abema kase oso hu assassin ya gazette number 1 ya gazette hene no kra ya gazette akodwa no na oso kase oso unya krata e chese bia ye twa kakra e de ama sa abusua no sa krata na e friend say eno betima ye lease eda assignment ana say omo lease na unnim akenkan ya sa lease no na because media minim law ya ma me pepe bia no obi kra to me decide plan o say assassin ya media wo tuaka wo be de hu vim ade ba ko ne say de o say Ghana fo nyina hu ne say eye japade na auto nya daje eye sika na ade ikohim nya daje ebi wo ho bia obekwa akofa lawyer na so obekwa akofa obi obekenkan ama no ebeje o sen anyi wan bia ukoto ade 10,000 na say wo yi emu 50 ana 10 e de apa obi ama na kama wadwuma ye fan a ade na mpe chense obeye na afia abeye ntawantawa na ema nso na usika 1,000 no se center ashegu eti mama ko Rita mpacho good evening say Rita wo ho Richard Richard ko say erama sa wie du no se vim yakopon sha ne discussion na mo ye fa asase so no Gladys Auntie Gladys Boadu no se afia ubekuye no lawyers o ma bend do in fact ene mesua ne ma bebe kwa me wusu no se vim yakopon sha fifitaki and I say always on point vim any mo topic na mo de banya na melekoi and I say show your vim mama vim monko so na munye adwuma ameko eja good evening o eja mpacho ka se free here obuasi nyame be kire wo obuasi gold se mo gold ni na de asa na ponsan ni mo ka na ponsan na kasa me yetie o yo mpacho ma yini se papa so na si yen register abusua bi an register ne land no ho na ye titi of asemi am be din panyimfo ade abusua kakraka
asase ne wo ho ebi wa ha ebi wa ha ebi wa ha enti no ya na eba ne sa na akwa ti se ne registration oh nana eno ka no say asase na emu atete ebi da ha ebi da ha ebi da ha enti registration obeye ne sen em say lawyer se ba bi e obi a na hye obi ase ha bi wo ho a abusua no ene koto ho na bi omodo ho saa ho na ngasa no hene ho saa ohene na di saa asase ne ma ho obetima ye nkrata mo dodo na ya utua nto tinto no so kura no che ya dance ye say saa asase ne abusua ne dia we should keep records of such things. Enti eja o see record bia bibia che se ona nanu ma obedi wo ma de no wo ma twa to o se bia afie we se mu asase bi won ma abakosem kwa da 14 wan hwan 15 wan hwan da ye tua ntokua to ye tua we ye de snap fa ni nyina to o de kokko to a ba bia wo no betimi a register na da Solomon mama mfa na alamle good evening. Hello. Good evening. Hello, good evening. Nani? Hello, now can I free here? Now can I free here? Eh? Bawe, oh, yo, kasa wo Norway. Oh wow, Norway. Oh, na lam leni. Okay, na kasa. Na kasa. Me to nkapa kasa. Oh, nala me ko na te ko fa che wate. Nana Dai Solomon se ni bra wo US ebeto one plot o dobro. And we see one room self contained so obi ntina so na ko nye ni project nyama no. Enso obi asan ba fie ho sa asase no na ne dia. Na omo so ni mu che se ade na enwonwuran enti ye musa ni nua no so say because our brother I'm talking about died in the US. Ni nua so akowu wo US nti obeye ne den. Nti say ebe ase ebe yi question ano e de ama. Mami kwa kotia Abedu, Bacho, good evening. Hello. Aha, good evening. Good evening. Bacho, mami nti o question no. Pacho, we na moye no. Mi Wo Case Anaa. Your friend mi Wo Case Anaa, ntu Wo Case me boa. Pacho. Aha, ma ye ntu case no. Pacho ma tsasa sini bi bachi. Ebuja fo na nyom nyina na ba ye na. Binum ne dienum na mo shensan me no mo shensan te pa no. Na me be se me no se. O mo se se o tsasa se u be be pa bi wa be pa no. Na ke se enye correct paper. Tim pe se me hu mu ye. Ana lawyer ka se wo ano untumi fo wani hu mi se o mo ka mi hu mi nim he. Enti wo ba na kwa benya lawyer no a chew. What you say? Because e japade a uni wa o de be ma o ma. Nti me hia wo de ewi afre. Na ye ma oni lawyer nkasa no nchechu mu wate. Na bo asase no ho ban na we de nya de ketwa Stephen Kakari sala no sefia if obi wa asase na oni o ndencha pe wasi wo so oni problem bia but afa na oba be register de nto tim obetime nya problem ana yakwa azim for good evening mbacho boko de Good evening no. aha kube no nche wozi bia be wa Kube bebre wo ha. Mbo why won fa bi mba tamama ya wad pa mbacho mami tie wo question ya twede wo case a Yo masa ma me pesa me disane se. Em fa me se oka abusia ho ase family no o se family e bien. Ba ko ni matrilineal na patrilineal. Na em fa me se obi a oye em fa so from north. And oba wara obi wo matrilineal. Yes. No wa wo ba. Ono obedi ade wo hefa. Na che se ai te se eja akonde ni bi o ma me side no omudi ebi a ejade o papa side so omudi e na de nti wa yire mu na wo mfimfin mabusa lawyer ma wate mabusa lawyer ma opani o ebusa question pa we hwan na eja akoka so nde wa choose nde ba lawyer mpacho abranche ba ko se ne bra to asase odobro one plot o si one room or so ne bra no so akwakowu o ma wie registration so se o mbende se no also the osina na koji letter of administration koji letter of administration you bet my the ose nka ne bra na ti ase letters of administration also court na okoka say ne bra na wu na japade sen ni sen na ho ye be na tu tax court be pa dance say owu ampa ne ade na ampa say the oba court no na o say ye de man so onhwe so nti so otimi convince court say ono ampa na o so ohwe so a
court be man to me so onya sa to me na obetima ye de nka papa na ti ase a obeye ni nyina a perfect title no nti la de na ye hu fa asase ho ye bo ne tofa no obi ebusa so bebre omo won sase omo hyada nim ho questions ankofo sending nyina wo Facebook ne Instagram nya no ana omo busa omo asase omo ho de na wo se wo koto asase na waton dada e wo se ohu e wo asase no won hu se wo da wada asase na papa na wote so no okay number 1 e wo se the midi ka kan no okoto asase na e wo so otimi hu se number 1 a stool land ana a family land ana anase a their type of land say you stool land enipa obetimi ama wasase no ohene no oti akonwa so no ene ne principal elders bia omu akonwa omu na betimi asensan enkrata no amount who identify asase no na hu se bia stool land e wo so ko hu ohene no na wo se hu se ohene se dem di ka kan no ya gazette no oye ohene ampa because baby wa ahemfo ne be me enza me na meka kire wo enan enum make say problem that baby won kra ya ho so ne asase kase juicy plus nyina da ye chef festival ba we so ane de we so ane de we so ane de enti o so hu sa hwan na ne din wo abamu National House of Chiefs I recognize and say ageni tum say one ohene no na ne ho na ukoto free ya na ba onim ya bre no ade etia but me sere mo am mienu nka mbetimi ahye me bo a ke be me de say na what we say because questions are for send no enka ne next week am fa scenario bi akra ma eno wan say ye to ma nkrofo bia question bia no enka mabo ya na ka o mayi no nkrofo bre o nti mpacho beba me mpacho ye beba inshallah mpacho beba me mamunya mabe bribe my wife mabe bribe etiefo ye face ya no say o say okay mabe bribe no fianti mabe lo ade ni ire mi krom ni okay ese me ma en cry bribe enough enti mpacho ye face ya no say yakopon ye adoma next week hwe me wo case ana na ye be bie phone lines ye sha ase ana ye bie question bia na lawyers enya aboten chechel o hu say wasase na oteso no problem wo mu a ashase na no akoyi problem su ni mu a oda na wada enyuma efesi am wo case na ye lawyer ba ko judge justice JJSC ya wapew e wo Supreme Court of the Republic of Ghana e ho na duru ho na ma o te sese edon ko anu ammo atuguba puru ni mu ma say yes penny di penny justice appeal